o le mea piko siri le anga mali e Godfather e o aku fai ngā malo fou maua ma expose ma maua vaenga lea ai o mai le au HRPP ma fai mai ia ma vai la wakele mai ai sakaru fai ngā malo fai o le tūlanga i le eisa o ato e maua fo i e matanga ruenga o leo ma le lantou ngā ruenga va lua ma le matanga ruenga o tiute whaaftai le fionga i le whaurulunga o tiute lau fionga whanoti ia ma le fionga i le komisina o loo iai whaale tu mau i le nei taimi le fionga ia awhamasanga li atoua ia ma o tau team whaaftai mo ngā ruenga so le ai sau o me pusa moari ai o ke fai aku rala ukala se e alo fo io solo ka ma fau wa ole wari ia ku no le fatua ole HRPP ke le merkong ka pusa mo ai me que eran con car que le se con olmo ka fa ko wa ole wari ia kusa ele ia se me ele pisa me se pusa pisupo ele pisa me se pusa elengi ai pisa ma ya pusa moa you know pusa moa ai vai lá ele fa nga me ngo pusa moa ia la o me eisa ya nga o le ke fai tu la tala di ai le leva fo ina ma ala me pito ileanga le atawa o leo mai makanga ka fai nga ruenga tu sa o leo tangata ye access ko kong o tangata fai nga ruenga o le quarantine e foi mo malo ko ava no te fatu mangola ko wi o le vaenga le ale quarantine ale mefa ale mefa foi ko le na o tau sila sa mo ele o au maia ni tangata ele engi so kanga o fainga ruenga ko kong o le au mai lava i tangata fainga ruenga o le fesili numero tasiro mafaufau le ataua ua fia langi mea ua sao mai ko kongu ale fako amau kele ale wa fau sao wa mo salo class e le ko kia milion al kilo ia ko kia milion al kilo le class e le la mai bangali o le mere le asiaka o ke ofo ele ma fai ka karinga ofa o mo kupe va gi fa pengi fa ka mo le sai kuila le ma fai se longa la mo kan ka kele kupe nga fa ka ku so bangali le fa ngai e fonga ke au mai ai equilibrio ai me o tato lo uma tu sa tu lo ka fa ku si ku se o kama yo kama no pari o kama ia nga o kama fa o nga kiri varmi o la ko uma nga bo le tu sa ko fa fa ka o isa ni kuila mai o mai no mai o isa fa ka o ka ka kele kupe ai fa nga lo la banga le e fonga ke e fa la wai e se ba o nge lo ma me ku fongi o ke le ko le ma la male me ko vai o le va ngai longo e le ka kai fa pen ke le ngi me ngamo hey ele lo pe afirma ngai le mantua le atawa let's fa so at real talk le mata upula a ko fa foi ngai de kai mi ngalwa mau mai wa o ke fa nganga me le o le mau langa kala le nga fai ai longa nga ka wai longa ma fofo le nga ia ka ngwa ka o ya Amerika Samoa o i le sa wai mana tu mai sa ia faia ai le i maua ai le i saungi ai le i maua mai whapea so therefore mo koe mau mai ronga ka unga mai nga sa o le arang kala yes o le mau le le kusa la ua honest le ka ma le lilo yonga mangaku e uma de ese nga ia ai la kule sika ngaka e lau ke whaia le leile suenga now o le information sa o maua mai le atau from the previous o ke le ropo CEO le ir kai minga ir custom processing ai mua ai mai se foi o nisi o komisina sai ai e pe ia kangia mai sai ai le va o makanga ruenga ia rua ele nga fa kasi a ko fa fonga ngai le saunga le highlight o saunga le au mai le ata o Samuel of masanga ma le fionga ia fonuti ko i kiki ya repeated fa fia mai fa fetai ile nei ya vanoa o ngalo due fa tasi fa fetai mai fa mo e fa wa pe now the question is ele nga lu fa kasi melam kang nanga ngo mo wala inform esa ele nga lu fa kusa ele fia custom de kang kasa fa audu I think ele ole fionga ya fonti
pe ia o se si sa ye mo e fa ber fa mantelanga o e makua musu kanga e ko fu leo e pala la ko mela fai e foi le feke ngai fa mai o le restrictions la ale arkiuki e fa kari leo ia se longa e auto mai fa fa ko o mai ala ko o le fa ngai ai te e ilo tali tonunga o leo ai le wingo le tala e overriding o manga ke leo mea e ka kaunga ngala ko e wa process ai mo ro custom ka ulo hand over leo lo take over le me ar me sei mo sa faiar fia maka ukia or kanga kaya sa faiar fia maka ukia masisia i dunga le fu ale fa aurudunga ole information nga sa o mo mai nga i tonu le nga wa no officially tu nga isa mo ai se ai pe o le ai e highlighter sa i kala asivaenga sia fa pe mai fa fe kai le ngia va ngo o nga ru du ele nga ru du fa kasi mo ai sa umar kadi e sa lono wingala le tioa Godfather asa sau fa afi ami yonga o fainga luenga kulo ele nga o kiu kele makango kwai wa o kaile wafu e yai le meth le vaenga le official fa ko anga msusu enga le quarantine e yai le kiu ke yai le security e yai ese uma ya ya department sei kai so le kioala a fainga makau mo faila ko e u ela ko le marosi anga o le va ingor ka hu mai va e mo musu fo involve leo yanga musu share la ko isa ma leo involve fo leo e selective fo leo involve yes se long la vai leo ka le mas se vele te ele o se mele leinga mo musu involve leo olea e mo musu share la ko isa ma la ko there you go ai la ko e mo musu wa fo e musu se wa langa la fo ila ke lo e corrupt fo ila wodi ia nga ko o kalisa nga ko sa lai lo fo e la ko we fa pe e o se inga wa au mai ke le la ko wa hoki ka ko wa i mea na ta a lo i tanga tan samo o mea ia le nga fai le ki o le ngo i o le fale le lei o kangi ka vale manga nga ya isi o di ele fai nga luenga le pisa mai ya sa mo ele fai nga luenga i o isi fo inga nga luenga fo ile si la tu ele tu langa le ye nga luenga le ku se e ka mo lunga ku pe mo le palmi masi o le na sole e ke le aku mai to fo ila fa matalanga le atawa i lau saungonga e makua yo ufa se lau winga lau saungonga lea o tangata lea e ukia lea ua moria lea foi lau kawhia wai mai raids ngei masosu e ngas furu wongo i la kou lea ka ua mai todo e mai si o whaia onga tang ai wa aile matanga ma aile makanga o isa moa e pinge wha ma waila ukala lea leiki yoa kangaka mua ia whainga ka ngaka lia marufo kanga ka fainga ruenga maro mangore ka ki pisa ko ya ka ko sumoria la ko le ti yo va ile ko wola leanga le ti yo ato musu nei le malo fo leanga wa suma lia ko wa mi o leanga maranga anga mai ngo me ko ngore ku ma foi ko ki fia malo ku ai e nga pisa ai le su e o la o le vanga sort out ko meia bo le vanga ser up ko awala ma ko meia ai leki o ko fika ia la au de malia ko engo le upulele le tawa from 3 years ago out to la ia pa inga fieme ile fast o le tala le ana o maua mai to ton o le public service e fika e fia ia fieme wa fo lo mo kwela fo ia ele so nga ngo ke le lamia ai fika ke le sunga la au de malia ko le anga uma nga su engi lunga la au di meia ai la tato e ale la ke wo fika ngofi o le mea piko sidi le nga mali Godfather e o akur fa nga malo fo maua ma expose ma maua va nga le ai o mai le au HRPP ma fai mai ya vai la wo ke le mai ai sa karur fa nga malo fa wo ke le ai sa wo ka mo fa nga ba sa nga ba fu wo ke le ai sa mo kalu o nga kula i mai fa nga marol fa le nga asiaka
Wa fia kausanga o palmia kula epa wala kolokia se me fapia. Nga wa fanga wala isa fanga wa pe lola le offe fo le wala ben kape. Na. Sau fia me, nga fai fia me se me fapia. A foi le ka fa mai ka ya la uri le langa me so. Ko ma singa a wo over lose fu ka wa rest. Ma le ango le isa ko kiki la le lose fu million le value. Le value, street value. A foi le ala no fa yet. Ese le mali o kanga ka wo popo e fiola e pepilo se sila sa mo e aku so se fai nga malo fo wa aku mauangi meangi operations ngai e te vai in a good mind no tangata umai fa fe kai fai nga malo fa fe kai vai vale America anga le sawa Trump ele ya anga le sawa Trump ele mo nga o sa munda e mau ha ko fai nga malo phone ya ma ke ki mo me umai ya ma wa ai fa me ya angale o mai ai ku mu mai angale mai ai le fase le mo ka ko ole kalanga ku ke faia ole kala sawanga wale anga ai mako me pio sa fai karul fast ole kala sawanga ku faia wa mau ai ma to talul fast wa mau o mai ma stir up o mai ma me umangi mau kalu ngai fai nga mal ai e to te sila fia e ki nga ai maleanga ya uko ai ore manguia lea more aku ore ai lea ore fainga malo more aku langa o aia sisila mai ole la makang fai ko lo loma ole la su ma ilo utarito nonga foi mare tu wala o tatau lava ona to e ilo le lei fa salanga ore melea fainga malo o angi ku langa o tu la fono de tau na to ta pena le dei le angor mele ku e le ise si e fefe ngi faingo ngi isa mangi far pui pe afa pe ngare uma e ka i koru ka i fa ma singa mo ko mai ku e mo mai le ato e le ai mase siala e ka mangu popole o nga ave ai le o fainga malo ma laughing matter le vai nga ya ko popole so le me Ioi. Ke roa siaka lua fe sumula ngongo wi Samoa malanga ba marongo ron ngongo fola ye pia asa saula se pisini si longa la Samoa sama fe wai makan ngole le melo isa this is 2016 fa melang kale ke e kilo o mo kwa kelo la isa ngi Samoa ai o fa kale ye o fai pisinisi mo le fai isa a o ia for fai pisinisi Wow. alanga la ke le ngala ma ngai ai o le o me o ma fo ke mi ngok se sa fa ro ngi isa ai ia isa fa ro ngi ai o le ko sa mi o ma fo le kala fa ngi si o wosia fa pere sole li ki o lo ngol me wo levanga kupu sa mo o fai pisinisi Ala fa pisinisi. o fai pisinisi la Ele iaru lalo ele iaru le street. Le atawa. Tu loa nei inga ia la ufla uta ua tuala to suafa. Lenga o suafa waleva ya Samoa de melea. O Samoa malalo administration akuila epa. E faalilo lilo ale aisa ia le ke sa wai le au fa pisingisi fo ile le ai nga ole maluanga sa lalo le street. sa Nga ole maluanga sa fa Eto mo nga al maluanga pe o mer nga sa ya tu lo waltina ya fa ya ma to lo li o ke la longa e ka manga o role ya leo ka su engi me si ka yengi se ka lo ka wakele le wa ka ke e pe i wa ngoi fo raid le se fe si nga fo ikinga yo ya mau ai ma sianga fa le nga yisi me fo yele nga mai me ku kuila me fa pena e pauanga ia ka ko ku ya anga ia ele ka o ilalo wasila fie e ko kele ia u failangi fo la uma tanga loa Filipina alo bingo la total se e pe o la ia ka ngaka wa ka ko loa ka ngaka fo ie e fai ale mea mai le o se mea fo ile le sa va ai o se fa mai pipisi ya sa mo nga mea io ai ele fa pe ala ile isa ka mi ngali ako Boleva. Ai sa oi. Wan leva o lai pasi ai dungo le leva o le haka mamatu. Ka ko ka ua ia whapenga. Lea, ka ke muso e ka ua kui ngō whaururunga. O au pēa no whai atu. Nei atau.
I know a lot of things and I hear a lot of things langa ngola lenga lengo ngola I vai mo ngola I laudi era le winga ola te tala tati langona tati loa ma mea uma fa pe nga ka kide ka ua kusa mo o le varango ka fa rongo real master e me ka o real master ngala ko fa yer me le isa nga kai ai pe tai pi a ka u isa nga kai mi le ato pe se me foi le pe se masima foi le pe se me le ya se ma vo okay a fai la ka mai le ka fa rongo ku le fa ya o fa uru rungo me ya o fa pisingisi ngai are lo ka ma vo they will never ever fear kilo mai ka nga kai la ai ole kai mianga o mai ai nga o ko iro kama se ia le wa a le au fai mea mo wa ia re si o o tamatonu wa ia le ai fa fe kai foi se fa ku nga ala wele tu se ia ilo ai maka ka nga fai se fufu nga o ko inga me ya ngo nis foi mea ngo sa mo sa fa ka kan ka o mai ka o mea getting poko ele au pai pisingisi malako e pili yaki mai poko ele mai le kai au po la bola ya okay o fo ngi mafukanga fa pegi ke longa foi lai lola vai leo o wa ka vale ngi ku o ke miuma ala ke o leo ioi longa winga ku ka le kamai ai leo lai pui leo a vai le tu faiatu fa fetai ya pe afa pe o tele masani tele si o custom le wa o tele masani tele yai ai o tele mai lo foi po le umi po le hale umi le yai le nga rue mai yai le fionga fonti o tele o tu lo ai nana o faiat e tolo pu lo le la nga wenga le ua va lua male a komsino leo fa audio lo il termine ia po a le tu mau e po hangi ka ko fe ese inga I manatu malangona fa porkiki e ka kaunga ka ko loko nga kasi o nga o le fa mai me le ya fia ingi ko walo mangia mako fanga ona mato foi tau alanga male mato tu atu pe a fai mongi ko campaign le fai say no to illegal drugs a fai mo ele ka kaulango ko le fia mai por kalameni ai ka kau each and every Samoan citizens ko ngo ko fia ku le ko e ka kau le anga ko ke sira fia e kau do ia se por kala e kere ka ko por kala me ai pe por kasi lea por kala me fa ma ike va ko te ia lai mo kere a fea landlord vai ngale ku le ia on the street ele ola ko le ma ko fight le va ku ai se le anga a fai nga pau fo io me le mo wai ku pe ngai angi ka ngaka a o tangata ia kaka ye se e runga le fa kaua mai me nga ko ngwa le fa kaua mai fa a fai o ko o porkiki a fai o ko fai pisingisi ma me uma o ko la le wo coming after you ya le por kalame e viso swangi le si vanga nga e le wa o kaimi ngai le a tawa o se upu ai se fa ko inga e ko kelo le ku o mkanga ro le no mo fa fe kai le a kaua ma utou fionga ye le nei taimi au ta fa tali esta tu komesina fa fetai nga luenga o tu lai mai le nga people wants to see result mai la o se la ka ko pisa ku isa le ai le ko pole ai nga ba ko wa sampi men la kamikiki mo mai kai kamar kamikiki fa ali mar kamikiki o sa mari sapa mar kamikiki la nga ai la ke le ro para meri fa pe so pole nga la nga le na tonu lava e wingal na fa to ila titala to lo pulo mai ta tau no to ngal lu fa tasi o le isi tu ala lo le la avatu la wo fionga le bingiska kiuki la wo fionga ma singa lupi o le tu ala lo la avatu tu sa o ngore porkalami o isi tangata e taua le to ngalu lu fa tasi wala ngai kurva le sa mo pra va e o tangata o tiu te sui su erva mai siaki o me masangia o ngale kere nga mawaisi mea o leisi va en or tola le vatu ma na yo fo ai o to fa o nga ina fo nisi o tama fa nau fa tu ina sa nga lu e fa sai lai lungo va aya o le ale ku le nga mala malama le ka nga kaia i kuri mangu uma ma meo o hidden
e malama hidden compartments fo i o va ma mea e ongo ngā ma ia e seila ma isi kanga kale o le tau te tala noa o le suenga o le wha e so nginga o mea e sa ro tala lia to e iei nei tatou sailors all retired ma tūlanga whapena mai wha it whangaru nga wha leo leo e isi kai me wha o ngā ye leo kaka fo i oha le whai ma informants whangali onga fo i lao kanga e malama le lea kona ma lea kona o mea ngā i isa sa mo fo ngā la ko komisi oi or kako ngā ruenga e whai whakas awa lele whatula utala a whaia o kanga kor kiuki mai ngai kanga ka fōui e graduate tatu mo atu tiutem ele o yengi o lako they are not experts ele va i kokingo uma ma mea kuri mango lilo o lunga o whea o mea langa i lunga ai mo mongo ai kanga pepa ma mea e ako ala kouia pa wale mea ianga o le surface mai au le mea e nana o whai atu o kulanga nga wai ai afa o ngala tama ia lea wa no not the current sailors I make sure for walanga yelis ka nga ka ele e pasi le drug test e nga ke le ai le isa ai makua milioni fa kunga e le ka ka fa penga wai me pio me nga le nga malo mai le si awari ia fa mai ia mai drug test e ye ka nga ka lo ke le ai lo ke le fa ia but they are biggest they are the biggest sellers mo le okuri e kamale fa punyo ke lo e le ke kong whakanga le isa ai a fia mele o le o whakau se fun kau sanga le pui te silafia o e Godfather mongi ala ukala o ualu watu i sa moa i le si vai taimi ai o maua whawhatala o tangata pito i main lea kakarango main le amaya mea mai fafo o kangaka e whai kofi ngai le luku o tangata e whai tofinga o nisi sa saira ngā rue ngā lea tua whaafewhia ura ure ka ua kua specific wai e ka urore ngi upu ngai lolo e ka le sia po lea ai ka korue le upu ngā kasi le o whaiwhia o isi sa whaapenga o isi o whai piska ngā kalae ioi kaka file mua ko le kekei e kau le ilo yes tangata nā le operating whai pisi ngisi na la fila lo fa maro fa business la fila lo fa maro e kalesia la fora e fa lo ke fa me don't be surprised o isi e fa sa me ko ngo container mo me o me alo fa e kalesia fa ku lenga ole ai ka ke va vai o mo ka mai menti me e mo mai pusa mo le ato mo ngai fasi imagine le kai mi makua fa sanga kong wai le ami o tonu o tangata fai ngā ruenga ai makua isu engirung e kau ke i le uma e ngai kau ngu uma ingisi aid fo ngai lai fa pe ongi aid mai charity ma vaku ingi e kalesia half of that container or those containers o da isa ai mai se personal yes punge container e kalesia ma kanga kalavaia ele o mea ia mai loku kele no wa nga container Southern Cross ma langa o tatou e tele na whao ngā mana tō fo i tele o tatou e tau le ki ukea me vaku fo ile e kau e vaku ngai ka uai me o kalesia ma mafukanga mangu na iai le tala no tamboa mai fo ile teimia na vatoi me alo Forkovic wala ku fa kasi ale solo ya ko me alo for container fo yo me ai so ai va ko mai si container yo fa longo nga uka ave nga uka ya de ka u ko me nga ai pe vai kede e po vai le po fia kulo e ma karvi ave la ile tati ai le ai lava masea le masesia kinga yes o vai o makai me lenga le ko fa ko kusa ua avaku mai lalo le whaamalu o me alofa ole koviki ma ko foi la kako o fe me ai sa mo o mo miangi fisosoangi ua loosen up foi la ia me o strict foi ngale le faingo kiu kai me avaku wai wangare la ko foi mai ia container ia le la sa ula lo si vanga foi le Christian something si vanga foi le ole found ole ever charity ya you know what ke le ua lungo le trust wa wai me ngai ku kele o me ngango ka fa longo la kuere isa o fanga o ku kau o me fa penga nga sao uma ku
ai o le winga na le tate faya tu mala tu la lo fio ngal mingiska ya maybe o se vai ngai liu le tofa it would be nice kama foi specifically mo sia king o va ke kele ma ngai sei la nga wa retired ngai e foi kama fa ko inga ngai la kai mi le la fi wa le kama sei la fo ngai la si kai di mai rumar nga ngomia ai vai nga menga la sa o ko inga pasi uma mai fai koko ai la sa o ko inga run be le si mai rungar kau no va mai tal mai melia tal fa mai está lo malos lenga kai nai lenga ko ma ngai ke le ko kai fa we pe fa e fa kure ka wa ma kwa a ko se kula fa so songi so le kongo ba lenga mai o le yo tanga tai ma fa so fo i msta so nga kapteni Samoa le mai ole mana ya fo ile ona fina ngalo fa lia no fi ngalo le mana they are willing if fear fo ila ko a mes e ngalo lu fa kasi le melia man tu awa tu le au su e fo ile le ke man ko nga le ya tawa te me o fa ngalo fa pui me iden pe ma ko fa me self search wa saule li poki wa saule intero le ya ia le maruanga po me le ule kongo po ya ke i lo mar ponkar ka ya o va ve mo kala ese mai ngai ave ese o dei lo po le ya mai file pad o kale mar strip search ave lo ka ile yat ai mako lo la file o le self search ka malanga e mako ai au ili umales e o longa ia afu e mako fa solo le lima pe ese me o kuri mango ia afu ka paku wa sulu hi ko kongo ka manga me ko lo we o fale le ka ua o a uma me fa pena alu winga la tala la ia ita ma fa na we mala lama fo ko kongo va ku usa o ya ka manga yo fi so swang ngar sa vali ya leo sa vali ki ke au kaf ya ala arka ka nga ma ya e nga yo nga karkala mane mere karkala o se fai nga wala nga o ka foi ka ko mai kai fonga fa ko me fa pengi e se ka mai ka es la nga ka se nga wala le va ko ya mai kong le mo ngeli ni fo le pe o mo kilo ku ko ngala ta wa ba me fa ko mo la ko so ka ko do te sila fia so o se tu ai nga me e fa nga ana langa e kein mai la experience me ai I tangata yo atu far pui le atawa ta mo fai na atu ya atu visit maka mo fai nga ku contraband me fa sainga ya la ko ko rua maka nga kala they will do anything ya for nga ala ku le rasta isi nga ala ku le rasta ka nga le la umi por hale de ise nga me nga fa ko ya urunga rima seru le uru ya ke ile fa pelo ke kango rima ri ato nga ku urunga rima fa po ke isi mai ruma nga po va ile ro rima le urunga ado wa ga ko e ko uru mai ka mai pe pardi di yo e sa fo ngane le fa mau le lo kwa te le yo va ngai ai o nei me uma e fa ngata ya na tupu pe fa pe o nei fa tau lo e fa kau kupe mai sala ko ko ya fenga sa o ile sko inga e ma fainga train me uma a o lo fa ma o ngi o meranga o le va o e ma le ko le anga e ma fainga train uma ma experts so se me a corrupt o le ma kwa e corrupt le ele sa wala po le ala o le mai mo ngor kai mi ka o le professor inga me a o le makua e corrupt lafa ko ke le fio ku langa le sa ro po le se furu li malo su ko sanga e se kango maka le ka mo ia ngam kwa be se ko nga ba fa fongo la ku or ka ka mo diu a fu ele se ko ko ke le fio la ku langa nga se me nga ka nga le mero ku por kai ngi inga yo ngi ka ko e ku langa nga wa me nga o ye pa nga desperate me fere me lo ngi o mo ko desperate la va fa ka was le mo nga isa o fongo o la ko fa ya so se me fore ku sa pe mai mo le si di baso le fa ngol ma singa ngi mo ko mo al baso ngi aso lulu misi la scofi aso volele a scova
balu search mau ia ia mai ole a fati telina ole ole o tatou o ile vaitau le nei ole vaitau o le kule ku sa fa fo fia o fia ngala ia o nga lele ova a mi valea va o me nga le la ku e matua le fa tau ina ya le fa no mai o ke riso ai ole a la walunga ko inga me ya ai beina te fai atu o lunga ye aluere ma ua fisosoagiga mo le makagaluega o leoleo e a'u te lo fo'i le o moe le tapenaga Amerika Samoa ia i le latou fo'i pito la'au po o ai kogu lea e fa'ae'ea mai mea ia io o ai tonu le sapalaia mai ia ma fo'i kakou se ga'oga kaukala o kaukala mo foi ga'oga kaukala o maua anu mo foi ai ate au e fa moe foi le tau tatala i tu langa o fa salanga o maka upungi ya mai nga ko ku lunga fa alo te veto ai a fa ye la tu na o faskeki a fa ye uma e nga ya e ke fa ko kilo fo ye nga mo le sia di ile or kiuki ya ai sa ngar ko wa fer salha like kiki kere nga ole street values e million ngar street values ai sa le fa salanga nga fa ye e sala pe ko wa fi sa ka mo ko million sala le winga lana le utu fa ya tu le ya tau o ai le tangata tu le ai sa mfakau ai sa e ila ye ko inga fa salanga fa pengi e nga o le tatou tinga ina i fuala ma alu ai kupe le malo ma le ku u ka fa ngai campaign say no to illegal drugs angar mai mangor kaimi e le o yai ni fa salanga ma fa o fa msinga fo e fa salanga o fa msinga ia le fa salanga ko ia fa msinga ia pe fa msinga fe fo ina o me fo le asiaka e lua me ka ora ke krei memo wa o ka ko ka mo kismasi wa kele la isa nga oka mai mor kamila no lua kele la isa la ko kuila o lo ko su en el banga pe afenga mai sa mo ngo lo maka nga kele me yo mo wangi no ngo winga ka ko pui fa le ia ngo fo ko kuila le kele la isa le nga oka ku le nga oka awangi yo sa mo ang fo nga o le si vai nga taua i lo to le a tau ai tapenanga leo martiute la ofenga fonoti o ma ua ku ala loia va ai le pule a ku pe fa lenga o le mate va ayanga i me o lo tupu fo o le mo ki karango ko New Zealand ma vaenga o puipuinga fo ia fu ai mo le nei fo ia tunu si silauto e ele o pu fa sa mo ka ko masange e silir puipui lo ka konfikia o le si foi vai nga taua o le maua ku kuila le South Shipment ke singa van kau na vatu to o tafa la u fionga le faululunga o le tute ai mai se foi i le pulenga ma vale le la tau le fionga ya tu marvau by the way no te talo le fionga si o pe mustato no te o no tulanga la le i vai nga le le sa ma vale le sa mo wai ya ala to mo sina no la so tau a le tu la lo e vatu mo fafkai kele la vale to mai tai polisilia frontier me se fo yo le tatu mtanga no leo ya fa masanga fo ma to pito la wala ngai o fingo fie le lei taimi o le ai e ye le feeling a le atunu u le tulanga al perka peneta la to i se tatu komisina ai a fua i mea wa kupu mai le kaimingai il komisina le ya fo le fa le tu ma por acting commission o lo faia lava nga ruenga ma fa solo pea ia o le fautuanga foi ia ave ai malu ai lava mor kausanga a koa ina te iwa me ane foi wa o soaka ko mor ngai kai fa toi foi te o so ia alanga o vai te mi fenga tane le wa ia o ngos fefi alu winga foi nal ma na ia la le la walunga le o le mawai ia e meangi wo uma aso fia ia nga lo mai fo ia la ia le wo de to yini na meto fa saule ole si foi fo le ma e pa ko pesca ko fare ka ko fongola o ko kuila ave man ka ko le lo se ko ro mo mai le se lo
lo ke siaki ngai ai o SEO inga ia siaki le point of entry ko siaki le point of arrival sa o le lei siaki ka ko pa fa le fa ku ila siaki ka ko ia ka ko ka ia mai ole mana ia o la va ia tu le skaili le o fai no le skaili le o vai tu le approach ale komsina le temi nei ele se o tau selu ile fionga ia fa masanga ta to ia so pengo fa e kakaua faku e kakaua fa fekai ile kakau ia pe fa pe o senga ruenga o le lei ona fai ale wingo ole tala o me ia nga fai longa kaimi kusa e nga o rei cha me nga fai kusa nga o rei da ele me rei da e mga kua enga e kaufia ile e senga ni ya ka pe mo le no vale rate ako rate me mai kele me ko le ni me mai tanto esse o approach e mo ku fa la ko e mo rate sila mai ole si intero mo o le kele o isi me a mai po fele a mai ai tulo pe a mai kukuila pe a mai konga po fiki po fe langa wo i va fango ka ye fango ka mai le ku Pasifika e kau kele ku ia kasia fu ko kuila me nea ele ai ona o tutu ilale sa wele va ale ka ko le sa mo va fo le ai le a fo ona tanto li fa ma ka ku kuila pa ta woni ngalo fiki konga e fango ka uma mai ai ka ko e kau ke kua oi so kanga i nga kai fale tasila intel sa umawa o le tama fo ile leo mai ka manga fa pala la si solo me ai nga kai o nga samia ka ko fe no im ka ko ma ka ko fa fango ka pick up tasile vainga a fa mo sila ko fo ile ngu ma fio anga ke ia o fa fango ka ai nga le masangia mana ngai me fa pena te ia fo mai e o manguia ma ko fa nga u fa fai mai ma ko fa fango ka wa fai mai a o vangi ele ongi fango ka mo i me o le o e kapiki mai me ia to foi mai la le tala le eto va ila le approach a fa masanga le ufai nga wakua take lolea le point of entry o le mesa fai e kako kamo olongo se yo le me kurfali se mo kufa se mo fai kufa fa pe ale awadi ia ka kedi o mala o le o te fai fa tu fa pe so le o te fai tu la tatala so le le u te le ta mama ina ni o tu langa mani o tu vala au ina ma fai longa se ha o nga me o mai le se me kau kaki kau oi mai vela o le approach le u fai fa masanga kau ma fai poloka o le entry e le isa kua le anga e sao lo kua ya le me so mi la valoki ai la kulongo wa o longo ka fia o longo ma ikene o le fia e fai rate mangola o ia e fia e fai me yo rate e ko rate mai o ko mai mo masi mai si me o masi masawa a o leva nga por me foi fia mo rongi ngai kupe o rate ngai me ia ma me fa penga a o leva nga ave ka ape ko manga nga me sa o le nga la rate nga fe o ke mo le ai le lenga ke le ma mo so fu me a o le manai o le approach le fo o fai le ngai kaimi poloka le sao le ai kua ai alu la ai poloka sa o ai kai sami wala ngai ele se nga fo poloka ya a poloka o ma la wele ele nga pepe o camera ma me fai le lo ka ko po le la ki me ya ai a ma ngai ya le skai di ke le nga fai america pora control fo i ma Australia nga mau ai ngai lungor va ai lungor sami sa aki uma le uma pu e mea ma me uma fai le ai ko kau ai awa nge ye se mea sao mai lo fangua io le nga ka kona fanu vo le nga ba usanga va kule le va ai fa ingo le si kengi o ko si o ma ko sa i si fo le la taua na fanua ai kusa le la ko yo la i le ngo sa o le kengi me i fai le ori o le nana i fanua ole kusa mo nga pa wai ai nga a vela fa kusa le ngo sa o le o kengi o kaua kengi valo ia malo ma io na fanua
ku sa ngaruenga ia ngaruenga fa ko vo ile fa ko ilalo fidi ele isao mai mele anga e afia ia ngu ma le ku ai ku sor mele wo ku le wo ia ke ka le ve mai marco mesinga nga uma ku mai sio ilaku ia wa fo kamanga o kama fa ngaruenga a ia sa si long fa ngoro ale na I fanua fa aru sa o le ngo akor kinga la ngoro ngo akor iyo ngo fa nga ngar kinga anga ngale umakangaka lela wa kula uri fa isa ale winga e maua mai fe mai nga I fangua me ia e nga mai kufa okay aka pa mukalmi a o ngai mai cha maua kupe maua e mo le kufa ku esa nga ngai be funga mai ilo ofisa oh oi nga mo le fa a pau yo me ngo me pau me ia ba nga ia mo fa case ia kulis fa malores suspendles are kele mesa mo ai kele mesa mo wow